masain chi bai ka buk chewa voin hi nge ni kum atangin kan thok pui te nang ma ni ne na an ti khoma thi pui han in ho te la om lo thrim khima chunga wang chuan kan thok pui te MJA lam hi press conference kan ti chi don nge ni kan ho tu te central lam du dan angin press conference ming angin vuata ila thing pui in ho na te an ni khom ta ila chu lo chu kanin kha de le khen chonin in ngai om ve bok thina nang ni pon min ngai don nge min ngai lo pe chu kan thel wa tin vuna hian ti danga mel kan hu fo thin nula de Delhi fan ai mel kan hu lo hi lung che thla kan tia kan rel ru tak setin kan sun ani ti kha ka soi tu bok ani ni he voina he tia kan han thut khom ta ka chuanin budget ngo hi chu nang ni ki ni ai ma ani chiang zo kanga print media le social media anga tang te pon na sataka ai chu chip ani to a ran pa khlama thuk taka han ti pui chu kan du lem lova ase he budget ina tum tlang pui ang chi te Mizoram ma enge trangkai pui na kan lo nei ve the om ang chi te ho kha soi hova discussion atul anga nei chho tur a speaker big po om kher lova tha kan ti dan ang ka soi ho kha kan thil tu mani ti kha masain ka soi du a tin he press conference kan han ning po cha do dan chu press conference pointers on the union budget financial year 2026-27 the anita vision for union budget 2026-27 yan in budget ina focus the ber how to structural reforms kan ti te fiscal prudence kan ti te sustainable investment kan ti ang chi te chumi pelama sarkar chon action through employment generation kan ti te agricultural productivity te household purchasing power universal services inspired by Viksit Bharat anti kherani so tiang chuan young leaders dialogue tepok anti thenga 2026 unique Yuva Shakti driven budget ti ani yelani so tiang chuan he pathum te hian 3 katavias antia responsibility kanti mang chu katavias so responsibility pathum ani da pakhatna a chuan to accelerate and sustain economic growth anita panhina chuan to fulfill aspiration of our people and build their capacity azupile pathumna chuan developing cutting edge technologies including AI applications chung ho chu family tin tante community tin tan ten region tin le sector te zong in awesome te an assess the tura tua ani dilahi a vision budget ina mentril dan so ani ten chumi pelma reform express forming antile ta reform express forming the roadmap of Viksit Bharat ta chumi na azuk tum le de chu prime minister hianin hoisen takin reform zathum somnga lai India independence ni somni panga atanga tun kan kala hianin reforms siam tawni chunga chuanin government chuan chu malak na chu deregulation ang chi te reducing compliance requirements kan ti te and trust governance safe harbor provision for emerging technologies harbor longchol na thatak lo emerging tuna technology thar lo swak ne na ma lak ti chi te high level committee for regulatory reforms the non-finance sector regulation certification license and permissions to strengthen trust-based economic governance chi te and zong te hi reform express forming the roadmap for Viksit Bharat tinileta
pathumna achon sustain economic growth and fiscal consolidation atileta kum som pani kalta tangkhan modi sarkar chon in India economic hi antuk chhuak ti ta ila anuk chhuak loi ani heng mang ti hen stability kan tiang chi te fiscal discipline kan ti te sustained growth kan ti te le moderate inflation heng zong hi mang hian nasatakin Modi sarkar hian nga ala chawani chu tiang chuan thil dang to soitur atam anga ma se kan hun hi arail tu don lova soi te ten han soi tumta ila empowering middle class for a better tomorrow atile ta hei chu kan hret tiam kan vek arin ama building a historic zero tax on income up to 12 kanti nikum lama budget ang thau ka kumina po hen la chungzom sel ani down ni chunga tang chon thil tam tak middle class mi tan hen ham thatna om don ni ti kha hu theini chula chon ensuring skill manpower for India's crore atita he mi hang hian education to employment and entrepreneurship standing committee din the chuan in positioning service sector as a core driver of Vande Bharat atileta a shooting chuanin hian nga lakh dan a budget ina tum ang deuh chu ani empowering the youth through quality education youth kan ti hi thalai te kan ti hinia education mga thalai te ham thatna nasa taka siam sakhi atum anita sumya chon the budget proposed to establish National Institute of Hospitality atita National Institute of Hospitality hi tamzok din te atuma chu luwa chuan significant recognition for the orange economy azuk tile ta heng ho zong til dang tam tak te po technology creation te chulova laboratory singkhat sanga secondary school tana din tum te heng zong hi chalai te yewa kan ti ho quality education na empower atumna anita Sulawa pat sarina achon unlocking the potential of MES, the micro, small and medium enterprise. Hengatang hen nasataka malaka tuma sarkar chon MES hi vital engine pro aman atumane. So tiang chon nasataka malaka tuma chu chon 3 prong, 3 prong anita approach of future champions ni ngi hi kan sarkar budget ina tuma budget atanga rong tilan chuni manufacturing expansion as scale and pace atileta ei po hi biopharma sakti eta biopharma strategy of health advancement knowledge technology and innovation kan sataka malak tum anile boka infrastructural driven long-term growth ai hian thil tam tak tu manita infrastructure lama nasataka malak atum dan hi soitu tam taka oma national waterways kan tiang chi te panga athar han siam chho mai tu te coastal cargo promotion ente chul wa chon hei hian in public capital expenditure to increase manifold from 2 lakh crore to crore in 2014 to 15 anila in 11.2 lakh crore 20 to 25 to 26 chon alet tam takin pung chawani hei hi tuna tum chu 2027 hianin 12.2 lakh crore tipun atuma hi atpun ngei thei po kan be se alom om le donin kan traboka
assuming global leadership through sustained impetus on exports. Export and driving force này thấy to pa chua atum ta malak atum ta so tianga kan the last previous government so nen export potentials ka stagnate ni azutini akal hei theilawa ma se modi sarkar a chonen India hi global trade nasatakin transformation siama global trade powerhouse din muna ada theni ti aniveleta ro puilene tla puin kan soi viet mai nga real takazuklu man anilem lova chulova chon empowering eastern India through Parvodaya, the rise of the east dinania Parvodaya he so tiang chon rise of the east the achon Modi government hen mission Parvodaya and ita chu Union budget 2024-25 akan launch and ita transforming Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha and Andhra Pradesh and zong hi hemi mission na transform no setup transformation ti ani integrate northeastern coastal corridors and hi with the node at Darkapur the tourism destination across Parvodaya states kan tiang chi te tam tak khatien ka waterways tenen nasa takam halak ani atin sulewa po high speed train te po kha in lo riat vet to kha hang te po mun sari nge mun tam taka khan i malak ani chobok dona sulova chuan strengthening India's semiconductor ecosystem kan tiang chi te holistic welfare of the another task to providing food to farmer tinani maya farmer te ngai poi mo em tu na budget for farmer te kut na thok tu te tan ha tam takasiam ti kan bu a chu wang chuanen tu na scheme omsa pe lama scheme dang te po lamu bel so zel thei tu ra be sei ta latin farmer te tan athil lom dang mai he coconut promotion scheme kan si te sulova red sandalwood te po atel kha khang te khang zong te po kha farmer tan scheme thar tam tak tun budget session a hian arom lam po kani nari leading India's growth society ati chu women tinani ma nari ti chu ei hian in women BJP na ngai poi mo je chu athil ngai poi mo zingau pakhat na chu women hi ni mi che te ham that na women empowerment ngai poi mo chung ta chong scheme thang te po asiama tin mi choi sam na pong thang a khanen pana sa takala chau patung ti budget kam hena chiang boka tin manifesting Ambedkar through social justice and welfare across all sections of the society. Atileta Modi government commitment to the climate resilience and energy Atmanirbharta atileta climate resilience le energy henna satakam halak tu ron lang boka chip cheering kan soita loma heritage tourism and wildlife conservation ati tekaka big cat tuna India ina kan nei ang chi heng te po skei bak nei tiang chi te po kha na sataka conservation lama malaka tum na kha abaza speech te po khana lo langa tin climate heritage kan nei ang chi te thei to pa preserve te po kha atum boka sulova chuan tourism po na sataka develop so to mani kakatlang puya kami budget pointers akan ron tarlan tu ten ita i kami pia lama khanin union budget 26-27 hi lu chilta dongta ila chuanen athui veo wanga toi te tein
pi te hian lo soi ve te sa Union budget so kansha tangin pi nirmala sitharamanin aron puang chuaka aron tak chuaka budget duam tak kan neya kan ram thenom te har satna che sang an to ka financial crisis te civil disobedience te poti ila kan ram thenom Bangladesh te Sri Lanka te Myanmar te Pakistan te atuna chun Afghanistan te thleng poina thlenga chunglai ka ra chuanin kan ram fry tu ten fing le fel fry takin lo in bua saya budget lian tak bai ama ang boka lian le ma son zawk bai bel chia hir nuai somnga pathum 0.47 kha an han pharani a khamia khan ke mani Mizoram te poin tax devolution sa tak bai chia tin khom atanga kan hu tur bai bel chia sangria charu pariat lai mai min handa sakha aro pui ema central sarkar tu modi a kai fuai sarkar chunga hianin kan lom em turani a mizo te hi lomna chang kan ria kan ti rwal hianin lomna chang shelo hi tam tak kan oma lomna chang ria te hi mal somna ani a tuna Mizoram Universal Healthcare Scheme kan ti po a po hianin central sarkar poisa sanction hi atam zawk ti la kan soisual karing lowa PMJY Prime Minister Healthcare Scheme a hianin central in tuna khan bai bel chia hir sang kwa le zanga anda Mizoram a hian chungkwa enga mozat hi in register kan oma chungkwa nuai ni sangkhat nuai ni singkhat sang ro zanga sumriat pali kan in register ani kham khanin kumtin chung ko pakhata nuai nga man theani a nuai thum polo mangdon ta angila baibel chesom rupali vel angkha central atangin mu kan be sein kan mang theitila nuai nga lir kan man pheizon ai na tamdon ani central budget te hi kan ta ania kamia khan khoi chin hinge kan ta central min pek chin ti te po hi journalist te chuan in ngai ven sa in sa thonga me ro chu zoram mi puite ne na puang swak tu hianin nangni aya poimo nom lova party worker kan ni angi ke ni po hiani mi pui chan vote puang swak turin boina hian state president hawin kan lo kal khomani kan sui angin tax devolution a khan mizat kan huwa granin e ta khanin samni le somni panga samni paruka khan baibel che sang thum zani som pakwa lai kan hu boka kan chian lar em saski a khanin baibel che za thum somli pakhat kan hu boka ni kan main budget kha central rang kan hu ani ti chu a hriat me khang component sang atang khanin nikuma budget pharani khanin baibel chia sing kha sang thu zara som thum panga kha phar ania khang ang budget pharatang kha atanga ka thir chuanin component sang Mizoram mina kan own resources asranga kan hu chu atam lo ani til point mo tak chu kan ritlam veka railway connectivity kan neya Prime Minister Modi an miron puanzar saka chumi a chuanin tuna te pokan thlai tharte kan thon chuak murani khemi a hian notice bi ka railway ti changtlun na project hi sangni le pakwa sangni som pali tang khanin baibel chia sangni le za somni pani dania tun sangni le somni panga ni ru chunga budget da chu baibel chia sing khatzli somli a chhodor me ni heta hianin Mizoram chhor tu poimo ber pol kan ni a budget thar ram man kalme kan ni a kilometer sang kha thum somruk pariat ram man ni in baibel chia sing sari sangli zakwa som sari pani da chho ani kan notice tan hianin lempui airport bi ka hian kutu te tangpui tu krisi udan scheme hianin central in lempui airport kum man thei turin wa manna phalna te min siam sakpek to a amero tu state sarkar in cargo area tur cargo handle na tur mun khan na siam pe lo wangin hemi scheme thatak mai kut na thok tu te thlai thar chua rang taka kan thon the tu rail aya po achak thei tur khami po kha kan lamang thei lo mai zo kani notice ta na ma son na te hi atam ma nesit road hnuaiah baibel chezani nesit otri other than road khanin baibel chia sang kha sari somma pasari da sak kan ni bokani
tourism hnuaiah hianin thlunzawm le southern area hmun hrang hrangah hianin Bible chia sangkhat zanga Bible chia za somnga pariat sangsun to kan nia tourism kai noi tho hi prasad scheme hnuaiah hian Bible sa somli pali point somriat pakwa kan nei bokani India Ramtan community radio station apna radio chu IIMC aizola July sang hi somni pali khan kon ani to bok ani khang zong kha eng poni se azawai chuanin kan soi seng lawanga central budget kan hu tam tak jinga Mizoram in tam tak kan changti kha chu asiat theimea tikha president in tha ti angin soi chun zom chhoje lila thome ale Khawpui kan ron soi te kha king lo view anga nang ni chon chip chiar takin in lo zir vek to in ka ring zo ka zona han siam le enuma discussion te po kha han tila discuss tur po tam ta ko mga ka soi to ang khanin thingpui in na ho te thingpui in hong na te kum thara hen kan la nei lo ring khema sumi chon lam ba when press conference lo siam kan nei ti kha apia lam kha chu kha write up kan lo se mang Mizoram kan helam hen dam Mizoram ina kan san ve tur ang chi te pa kha write up kan kanon te nga kha ni phot mai se nangma ni lam atangin nge ni kan do zo du chu mo oh Mizoram ta kuisa nak te poi nan ta la ta ni ta chuan so ka ma sa po ni kho ma piem ni vai te o ma na Indian budget kha ni yan central ga mi ni sa nei kan thu na ko na ta se so ka la yan an sai chu di o am ta ka han sai lan te ko chu na na po chief minister social media lamah te po in no ma bu ko min kan lo sia yang kara chon asli sarkar hi adu sakwang ko ke Mizoram zo hi lenang mani na ma in lo lak ke na zo hi tilai hi chu chief minister an tia soi tu zir khani ve de wa an tong kam han dan khaloin ang lo te pon yanga han pa Mizoram in du sakngor ngor chu ni lem lawa tum per chu Viksit Bharat 2047 India ram developed country da atum nalai kha le sabka sath sabka vikas inclusive development for all India ram ring zong chunga development thlen kha BJP tum da chu ani achon Mizoram BJP MLA party le to ka in masa pa da chuan tu ma ngai tu chuan Mizoram BJP changcha ma ya tu na ka zo ko lai ki ya kha pa ni na ya central sarkar ro tu ni zo ni zo pe la ko pa an chi la ko ni ko ni chia lo ti po chu dik the thowa ke ni kan zuk mu wang hang te min pe ti the chi ni lem lova ma se po chu kanin po khop ma tin kan thil thlen po hi state na tu de lampang li ri ril ruwa hianin development hi kan thua ka hianan tulu da sumi lam hoi de li ri ke ni chu kan han ti po hianin kan trong kam le khulama kan zu che da chu ni Union budget ka ti hianin apin untuk tu lo itu te angsi te amo sekarang mereka lo itu dan bola dia usah state sarkar pun itu dalam tangcu bola dia usah dia hanrot pun dua ci hak ni budget lo también ini hanrot cuat kon ini di sarkar ni nai bola lo itu kan lo itu te nai mo kita tong ini boleh dia orang di dalam apa central sarkar hi central sarkar an ti khani mi mal sang sang ti ponya ke ni ti po kan ni tel ve kanga
feedback hi an la na se em maya mi nol puite mi nol pui chung lamte mi thiam te mi sang sang atang hianin budget an phar do hianin ngai dan an la khom thina budget pe charcha te po thi nia soi hom na sang sang te bo sei thina ka tianga feedback sang sang radio pu modia thu soi thin te khang ang song song le farmer te na representation an lo thelu thin ang song song khala khomin ngun takazirin mi thiam takten an han ngai tu a hi chuanin hemi hian lo ti lo ani o ti tur hi chu tam lu tuk lawa nang ni pon chu chu mu dan ani karinga e kutna thok tu te tan po PM Kisan te ma ai pon tu na po atam shet to a ka ti ang bo khang kun thok tu te relate tho national prime minister health care scheme po kha vai bel cheng bo zat si ton a hin da khang zong zong te po kutna thok tu te khai chhuan na lam tho nia hemi a chuanin hemi a hian chu da tam deuh ni se ti ang tur hi chu budget han en thia hianin si lo de mo hi kan farmers ten hena kan cha chu central scheme ani mo state atanga ham that na en mo kan hui ani ne tur dik tak hen mang theila kan ram chu khi ta kan ni omange chu wan chon u I tang khom le teng u ani na tu dik tak hen man itum ram teng u ti farmers te lo po implement tu state sarkar po hi tu po sarkar ta ila elam hi tui puila be pui thakin farmers te hi kan zawai kan din chu nan farmers ten om lovin tu ma merin kan om thailo ile in tu om lo kan hum kal pa farmer ku khan kan sum hu kha ani lo zong ke lo bang thing ti na ni mo ani lo zong mang an ome kan zup ti na chu ni lova atlang pui hianin tam tak mun then khata hian thatewa mang te pon omanga then khata hian sang kan bial ang te chu an soi tai la du thu chu sam lo khop ma ni ni sa la thang ni tho ni ve tho ve ti tin khat the lo mo hi zup khap top mai chu har ve takani an rel ru lam hi kan ne thei lo ni ang Kasi ay melete ang minister de din khat ni lo ka chen ngai ta la cham ve hello kum khata ni za in lo na ni thin po kha farmer te ni za ai tamin lo du kha an cheu mai ti kha feedback sang sang an han en na te an huwa khami po kha kun na thok tu te in lo na tur ni za in lo na thin po kha du ni za som hi panga ti som thin ani a ti za som hi panga in lo tura ste sor kha theu te na ma an lak sar char ani za som hi panga kan in lo theu chuanin na sa takin budget kan man po sang bo rang ti za tanga za som hi panga chu kun na thok tu te tan pui na tur tho ni a khami po kha